Mutongeria wa Ekuru Florence Kajuju kuingirwa ndebe. Musiasa kuidhatira iroria mira. Uramenya rukono rutwike mbeta tugakumenyithia. Arimo korombero mariyo ya ukuru kire thirikari. Na itio nteto cia wero thaa 3:30. Nena kwate woe ni kire nteto cieto ni beta wa Doreen Kathambi Kenya na kurikania ukienda kwaraniria na batwe no tume SMS kire namba yetu inya kibogo 321 kana no waraniria na batwe ndani ya Facebook Wero TV kana Twitter @WeroTV. No tuone yamwe kwa yamwe ke www.werotv.co.ke oni mbeta kwa Eston Gitonga na monanirio to mathithio ikezia kagendo. Na tukianjiria na nteto cietu ni ati kiama kia PNU kira kitongeretwo ni gavana wa Meru Peter Munyai kikethete anene na inyuma ya siasa ba kaunti ya Embu kuthamira kiama kiu batongeretwo ni kithinji kirago oro kwenda itikio gavana kaunti neu. Gutonya gwa kirago kiamene giki ikwirigiri gukimami nyuma ya PS Cyrus Njiro kuga wote mtonge werekeri kuromba gitikia gavana na kiama kiu kia PNU kaunti ya Embu. Kirago kithurano kinene kithiru na rongami gitio kiu kiongavana kiama kia IPK Boniface Mongera na Nteto Adrian Koroki. Uro kwenda gitio gavana kaunti ya Embu no kithenji kirago ntukwenairwo na irake mona kiama kia PNU kira kitho gitongeretwo gavana wa Meru no Peter Munyai. Kirago akonjete thamewe bena MCA na MP bakuma Embu bara bakunga kiama kia PNU njara. Kithenji na umburite umete kiamene kia Jubilee ta kiamene kia PNU nuntuna konesha thoro mubira jo na njirite agirite kana ngerekano kiama kia Jubilee gite kwendeithia ngugekyo na njirira yagirite. Andu ara murathaka nao te athaki a muthako wa ustarafu ni athaki a muthako wa kuringa kuguru wa kuna kuguru ni andu wa muthako wa muthemba wa mathaki twaroria maumonthe twaroria maundu ma mathaki twaroria maundu uria mayandu amwe ambara tona nitukuthie tutiagirwo no gukora thukiunangwa kuguru tutakinyete Premier League no egwa koguo tona kava tucaritie kuria tukuthaka muvira wega thiini wa pre-qualifying games niguo twathia pre-qualifying games tuthie tukathake Premier League kwina rivalry ino qualified cia guhakikisha ati tutuvingishwa. Kithenji nacokete kira kiama kia PNU nontu bangugira giitire kina Rais Mwai Kibaki na ko nontu bontu bobo ikiakwenda gwita ngugi yakyo kenda kinya ntu ba Embu kanan. Na nituronire kiama kia PNU gi kiama kiria kiambiriruwe ni muthuri tutite muno wetagwa Mwai wa Kibaki no ria turutirite wira mwetu na tukona uria bururi ungivota gucenjia tukona tutonye kiama kiu niguo gitutethie tukinya bara turenda gutonya niguo tukinya andu a Embu County kanan ira turenda kumakinya. Munene wa kiama kia PNU no Peter Munyai na ugite mibango ira bene za PNU ikona kiama kia gigucokia kaire uge nthiguru na yonthe na Nkoroki gigucoka wathani na kienda bomba kuthirikirira Mwai Kibaki atigirire. Kiama ki tikiantura ikatukwenda ukiaka kikure kiye kiathe Kenya ringi na itubangite ki mwaka wa 2022 kiama kia PNU kiumbe kwatha Kenya ringi kenda kiumba kuendelethia agenda kana mibango ira yaambirirwe itaruria Mwai wa Kibaki. Nkiripotera Wero TV kwa Moshimunazo Nairobi mbeta Boniface Mongera. Mutongeria wa Ekuru kaunti ya Meru Florence Kajuju na menetie baria bakwenda gutarwa kigitiki kia mutongeria wa Ekuru na biama bingi akiuga Ameru ibakumenya no bakwenda batongeria. Kayuyu aritete miari wari nteresia gitoro icio kia ubunge kia imenti eruguru na aria kunenkanira mbesa irawita cia affirmative action na nisia gukiria Ekuru na anankia.
Murugamiri w'ekuru kauntini ya Meru Florence Kayuyu nathire na mbere na kurutha mucemanio ntereche Gitoro kenda gutigira bakomba kuthura bakiaragiria mbeca iritigagira igutengerwa ekuru tacio affirmative action na muno monire tiumba kuthikinenkagirwa arugamiri bekuru kunde ndiguruni twareturethetie na antu batigania east mabainge sana tukiarira kia mantu ya civic education na witanana mbura gitekia mwekuru kibati kwethwa gikari na heshima era gitekia mwekuru kibati kwethwa eneo na nkera antu betu kuma twegotonya mbunge itureketie kuthetira mbeca cia affirmative action ikauma mwaka muthiru na nende icho tukanjiriria kwethirwa tugitethia twana tura tukwiri baina na bethe na basare na tugitethia kuru kuthithia table banking na mantu jange ya maingi sana akiaria kagitani gogaku murugamiri uyu wekuru nathiete na mbere na kumeneria baraba kucindana nabo gitini kia murugamiri wekuru nomba kwithirwa akiugaga kiama kia Jubilee kagita kare komba kuthekiruthaga muchunjo igatigira antu bonthe no bakomba kuthwa bakiringagira kura kendomba kuthwa kira na mbere maendeleo maromba kuthwa kiruthaga bara bonde bakwenda kweyombeketha baichie baumbete bya mene binge ibere mama wa kambo sio mama watu wetu wanajua mama yao na mama county ni nani bara bange bagochieta mother tobera ruareni mother tunajua mama nkiripotera Weru TV kumantereche Gitoro kaunti Meru ni ugumbitagwo Robert Matano na mururi wetekia ubunge isio kia ubunge kia Gembe South na kiama kia Jubilee urawisikia na Rufus Meniriti na meneretie miario ya mururi unge wa kiama kia PNU Mithika Mwenda uraba kuwa ati natumirite mbesa uragutiagirite ira cia nenkaniri cia kumenyera arimi na kiume kithirunga bana munya Mithika Mwenda uria wijiketa mzalendo ibamenerie anene Meriti bakienda ataririo tumiri bwa bilioni imwe iji nyuma ya nteto ciege mira kwarirwa ni ngavana wa Meru Peter Gatiraumunya wamwe na John Mithika Mwenda tawe mzalendo mucemanio ni athiru gaiti chacia mira batu twerwa tukwa milioni yele bilioni yele twerwa bilioni yele ija kuyotethia arimi mathina yarabonete kuma mira wa chieruri urachiona ibana bachiona twachoka twerwa mbeca icio utaurwa milioni mana thanthatu ya wita ki taxi force nende taxi force re amborie kiuria taxi force re wa Meritire na muthoni urokubai no ntu ne achore ibo boyere baikro taxi force ine ya umbo tumira milioni mana thanthatu kuthilungana tumite nabo kura kianto chioria bomba kuria anto chioria bia milioni mana thanthatu mzalendo nawe aina rwimbo kumeneria gikari ni untu bathina cia mira na kuga Rufus niwe akinyire kirore nkaewa mbesa antiendai nkaewa binge antiendai muthoro mira yetu yaurire nangerethai kikali kialeletie kiraitu ntomorungi Rufus yare kirasaini Rufus narua nawe nareganite na nteto iji cionthe na kaire guciariria kwa tuwe kuri propaganda ikuwa Meriti arasaina mbesa cia mira muntu kuwa wina propaganda yeu pengine ke mweni Kenya aomba kwithira ati twire Kenya aomba kwithira atakinya Meru nonto mbesa cia thirikari Meriti ati PS nkombithwania PS no accounting officer Kenya ke task force Meriti member batesa ina mbesa kuoke kwethera muntu akwacia njirenge kuromba kura tafadhali naswe manto yama na kiuria kiria kirio ni atiri nyumya mbesa inyingi kwajana ni thirikari stetheria mantu nejegie mathina jara jarumiririte mira inacietire kana ni bau babateretwe ikurwa biuria nyuntu ba mantu jaja president ura tubonde bakomenya na formera task force ya Karandi na yet around na yokia maoni kuma ke wananchi
nebu the report president ya kareta nontu nowe no batikwe ya kareta report akera arimi bamira ura thirikari babangirite ibombo mbakuwa thai. Dennis Mugendi, Wero TV, Igembe, kaunti ya Meru. Na mubunge wa giciko kia ubunge kia Laikipia West Mutahi Kimaru augete atokumakwane antu baria bathamirie aringi kura kuma icikona bingi bia ubunge kujokeria kura gicikona kiu tontu akabachinda kithurano kia mweri Jwa 8. Okaite no kau Kimaru wite cio kiu kikinyithetie icunci kia 60 kireana ya aringi kura ira IEBC beregerete. Sharon Konge na Nteto hii Nkoroki. It's a very important moment. You can see that we have visitors. They have come for a very important. Takwira baraba kuma Jubilee manto jatareka monkata reke buru mwaka gitakaraka kithurano. Omba kuga monkana ande namba ireo kire Jubilee. Tyranny of numbers has not been swayed at all. The numbers are still there, but we can't sit pretty and say that game is over. Aluta continua until the finishing line. Mutahi aragia ndira kunagagira ana basukuru mwanya utethio bwa basari. CDF pays school fees for them for the whole of the 4 years. Those who are lucky to be beneficiaries have to come from needy backgrounds. Ome toka system ya Jubilee bagotomera etebati gosenswa nonto kareta mathena ja mainge ja BVR. Ombe takongera system eu no ekorita ge bobwega jaga gitakaka kwandikithia kura akiwa kebati korothwa tegotomera inge. The system that has been used maybe can be improved, but to suggest that we have a totally new system, we may end up getting the same problem that we had last time. BVRs that cannot read the database, BVRs that cannot identify because they were jumbled up, different types of BVRs from all over that could not synchronize. So whatever they do, they must make sure that it is something that is doable. Omba kuga mathina yathare gategati ya koti na Jubilee jabati wikwa koti. Omba kuongera kithurano no getithwe na mbere ele mantu darutho mbere ya kithurano. They are likely to, but I think we must also appreciate the role that the courts are playing. So if there are any contentious issues, I think the only place to address these is in the courts. And if the courts address the issues that are there and in their own wisdom choose to maybe nullify a tender for one reason or the other, I think we shouldn't worry too much about it. If there are requirements that need to be met, let us meet them. Oma kwera anto batega kire kithurano kena bacoke thirikari Jubilee wathone. And we have a resounding win. We shall not rest. We are also, even in a Jubilee area, we are also telling the people who have taken the votes to really come out during voting time to vote for our President Uhuru Muigai Kenyatta and Jubilee candidates wherever they are, including myself. K-Reporter Wero TV kuma kaunti ya Laikipia, mbetagwa Sharon Nkonge. Na mwekoro umwe kaunti ya Embu na mbeti njirewe mwanya witwira mugate John tuko ukurukira gutumira into biria bamwe bomba kuthugania iruko. Na mwekoro uyu abwetha cia mario ya kugemia nyumba na soba cia mubira cia ruo ira itegi na utaura tukumenyethwo ni mwandiki wetu Nteto Rita Mwaniki. Mwekoro uyu no na mbeze cia umukiria kiuchumi biashara ne iyeke mwanya. Utumagira musuva wa kwetia uwarikia kunywa mai uwana kana sonda. Mutumia umwe kuma mwena wa Blue Valley town ya Embu ni uvotete gucenjia muturire wake na kuthondeka mawa ma mwanya kumana na misuva ino. Amiunganagia ya marangi na muigana ngurani arafu agacoka kumithambia wega. Ni ucoka akamithondeka mawa ngurani kulingana na uria muguri arenda. Ni turenda kumenya gitumi kiria eciririe no ambirie kuthondeka mawa mama. Bati muthenya umwe life yakwa ni athiire nthi uku muno na ni natwire mvoga ngai ngamwira atiriri mwathani tondu niguo wira wakwa wambiririe gucoka nthi amonie undure ngekaga utai na andu aya engi
so ni namuvoire muno na ngekaraga ngikaga practice ya tondu muthenya umwe ni nosire musova ngiutinangia watoguo na ngiutinangia ngigeria gwikanga tondu no nginya ngerie gutwika creative kuringana na talent yakwa iyo ya designer no design anything koguo nge design suveo na nami design ngiona aja na no ayuke kanyamu kega ngina take off nginambiria gwika tondu different to suva different gukoragwa kwina indo ciingi nyingi avota kuthondeka kumana na indo nde na iita ina vata ni uthondekete ikuniko ciata kana lampshades njuiri cia gutumirira kiongo wa vamwe na indo cia kwigemia ni uratwerithia kundu kuma kuri avota kwendi indo ciake na uria onaga aguri riu koguo nginyita moral ya kuisaga shows iria ngavana ukiria akiona this is very creative akiuga mundu ucio no agirwo kuthie kuonania show ya Nairobi ngiuma vau nathi Nairobi agicoka akiuga another day makiuga I have to go to Uganda ngithie ngi exhibit ndio it was excellent and on the kama nginyagia kwe kunduna kinyaga amo makambira kana mamve space mugunda in Uganda riu ninge mera riu Uganda riu no ndise tongekate tondu nayo ngoro yakwa ni yaonaga riu ninge ko invest kwene na arafu riu andu aguko makendagirwa indo ino inge kick off makendagirwa goro na nisi thondeketwo ni mundu wa kwao ningeragia ofisa wetu wa micro enterprise nageragia kumbikira YouTube ure na ngegwe rimwe na vurwa thimu ngendia na ni mwenyewe ngeka marketing nathi na mbisa iria mvurite mundu akambira tanthondekera ni urathi na mbere gutwerithia mathina mamwe maria abetukagirira wira riu wake kuringana na Kenyans kana twandu wa Embu but Kenyans indi cionthe okay introduce kindu giceru kana kindu matanona kana kindu aregwe kiumite from west aigetekira ati kindu kiu no agike ati arafu nathie shori especially show ya Nairobi ni nagira challenges na ngigweta kwa ningitigana na wira uyu tondu okay tengweta no but no gusando makiuga ati indo ino ite mbuketa indo no according to the show mauga akorwe niko marenda go promote business ya kweza an African mauga marenda indo iria cithondekeretwo Kenya but riu no na riu aria mauga ati indo ndise kana ndo gwira shine makauga ati ndukitete indo China ngarete nani ndia kuwa ngoro amwe ni namera riu akora ni China maode mange vota kuoda sioke ni sawa sawa korata sio mainde but ni ndia kuwa ngoro na mawe ni cia China we mwenyewe nuona ti cia China tondu I don't know kana ni kwa mesiritie anga my believe Kenya ndangevota kuthondeka kindu kirarukuta kia Chinese. Thirikari ya county ni votete kumutethia kuthie kuonania indo ciake kundu ngurani Kenya wana nthi cia nja. Kuona uyu wira ni kwarambiriria tu kioneki giake kia mithenya miuku ni kiriku. Ngai angivambia cia kuvingura a very big factory ni reona ni mundu ni director munene muno na mandikite over 150 people ngavota kumariva musara tondu mauga mama most of the times nireciria magakoragwo makigwo thiini wa nyumba ino irakwa real estate developers makathimendero mai permanent nigetha client yakithama gatiga yuga riu bau tondu ni washable rithambagwe na omo na mai metirie rigacoka back to life na thire ngikora ite cia tairi ya ngari tairi cia ngari no west na ngivura mbisa na mbisa icio ni wanacio na ngiuka design more types of ite na riu icio nicio nenda kwambia ku implement ningiona support thiini wa county ya Embu tondu irenda space vandu vaina space nakio kiu kia mwiso kwi ayuthi aria matai na mawira na mbikaraga ngikaga research ya creativity tari wana kwina to fego twingi twa round kwi mauga maivonda icio ria metagwa kwi marutaga tuvego twa round na rutirio uguo nirageria gutomithia maybe ngona no tutwike beads vandu va ku importaga beads China ino cia gutuma migathi na ndui ni rwatha ko tungitwika beads kwina research ni reka moneka no tutwike tuma twa gutura iu kogo nimbikaraga ngigeragia tumaundu na wita mundu yuthi tia gwikara uguo no nginya urutithie meciria wira
manda muno votete kurisaiko misuveno iria andu engi makoretwo makiona takwa ite na bata na uyu niguo ukoretwo wira wake gwa kavinda karasa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mwenwa Mbruvale mbitagwa Rita Mwaniki. Nipo ya Rita Mwaniki nontu wandite una mutegeri tukoroka ndaika inkai ende waita kuraito sokete. Eje ni Weru TV. Eje ni Weru TV. Ibwaga mutegeri kwitha witite na mbere na gutegea nteto cia Weru thaa 3:30. Na tuita na mbere na nteto cietu ni ati arimu ba kaunti ya Tharaka Nithi nabo batongeretwo ni mwandiki mnene wao Njoka Mutani ibareanite na mawatho yaria yekirwo ni TSC yege rutha rwao na kinya matinda ya skuru. Na kuringa watho bubweru buria Minister wa Kithomo Dr. Fred Matiang'i oritie TSC gutegera jari andikithia matinda na kinya mazoezi ja matinda ja ukuthithekia ntuko cha weekend yake. Na thai arimu bau ba Tharaka Nithi bariwa batetekeria kuruta ngwe weekend taura tukumenyethwo ni mwandiki wetu Nteto Samuel Gaishima. Mwandiki munene wa kiama kia arimu NAT kaunti ya Tharaka Nithi Njoka Mutani na ugete ati arimu batikuwatanira na watho bora burutetwo TSC ati arimu batumagira Jumamosi na Jumapili kuruta ngui cia cukuru iria itari cia kiracini. Mutani na ugete ati watho boboi kenyume na bora bwarutetwo agumbereni i Minister wa Kithomo Fred Matiang'i ati gutire murito abateri kwethirwa ari cukuru ntugo cia weekendi kana rukire mbere ikinya thaa chieri. Katukulega nuntu geu kontravini sakile ya cabinet secretary bwana Matiang'i iria kuga weekend ni thaa cia mwalimu kunogoka na kuruta mawila mawe na kuthie kanithani na mauntu mamange. At the same time it is contravening Bill of Rights chapter 4 iria kuga at least muntu abatiri kunoka so not be subjected to slavery or servitude. Watho bobobora burutetwo ruarua ibokorega arimu bathuranira ana nuntu wa matinda mamebira ndoero na kinya nyimbo ntugo cia kithomo bokiugaga ati guku ikwenyangia kanya karaba bateri kwethirwa barikira chini. Mutani ende na ugete ati kethera nkiama ya TSC bakwenda arimu baruta wira mathaa maria matari mawithire no mwanka bare arimu marupurupu maria agwaruti ngui bara bange bathirikari rira bagukurukia mathaa ma kuruta wira. Koguo tukwira arimu metu in case magatuka contracted kana makabewa wira weekend mabatiri kubewa overtime the other civil servants manali mabeto wira over the weekend manenga gola overtime. Koguo arimu I met with the another others. Alimu ni Akristo, mala esi ndiye makenda kuthie kiumia on Saturday na mama mange Christians makenda kuthie kiumia Sunday. Rwaria ruru rwa Njoka rurutetwo gorera tongeria bakia magige kia NAT kuma kaunti chinge mwanya mwanya baithirito bare na maoni tamama. Samuel Gaishima, Weru TV, Tharaka Nithi. Mwandiki mnene wa kiama kia arimu rwangirwa kaunti ya Embu no reti thirikari kuria arimu baraba banogire marei yao ya ukuru. Na John Gitari augete thirikari nekire wira ni kuria mbetiji mwaka 1997 na mwanka narua arimu baba batari wa kinya chiringi 1 nitamwonekia na nteto iji. Secretary General wa kiama kia NAT kaunti ya Embu niugete ati arimu aria akuru na maumire wira matirumbuyogo ni thirikari nene kuona mativesa wa mbia ciao cia pension. Arauga ati wanathengio kora mavero mbino mwaka wa 1997 itire cia makinyira. Asa secretary wa kiama kia arimu ni nyitete arutani engi muno aria maritaire aria marwire mbeca ciao 1997 amwe yao wanatura mathika makua matayari bene thirikari na nitwise wega 1997 thirikari ni awandite arimu between 150 to 200%. Amwe makiritaya matayari bene mbeca icio mathie gotire ni macindire na thirikari ikirwa eone nerive. Aravoya thirikari nene gutigira ni arumbuye arimu wa kaunti ya Embu na vandu vonthe Kenya aruma. Omonde as we are talking Teacher Service Commission ni atapiretire mbeca icio na ni ciavirirwe treasury no thirikari yetu ya Uhuru wa Kenyatta ni eregete na mbeca cia kuliva andu acio na niko marakua
ninta secretary wa kiama kia arimu nirauga atiriri kira thirikari no ire sariria ni kirumi kwi arimu acio marakua na mundu arakua ri murumanu kirumi kiu gitingivutika kwa thirikari ni speed very fast ire arutani acio mbeca ciao ni undu ni marutirite wira mbeca icio. Ngiripotera Wero TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki. Na kamati ya miankana ithurano muthenya jwa narua niambetie kwandikithia abungwa taringi kura na ntecha Naivasha bategete kwandikithia abungwa 700. Bo wamberetie uri kumirite nteto ati abungwa bamwe bomba kuremwo ciandikithia nyuma ya kwirikana ati bamwe bo batena ibande nonto biaurire mbere ya babungwa kuringana na mwerekeria wa ntere wa IEBC Roslyn Onyango uciandikithia kuwi kwambirie bwoya na iba kwirigira antu abainge baciandikithia. Na Onyango aliuga bakari onga nchera nene Naivasha eunini na kinya yakoro ikenda gutigera bakujokia kura. Amwe na baraba yukirie kura ntuko eru ariendi amwe na Joshua Waiganjo ura wabungiro no ntubo ciethia askari ura ureketie utumira weru bwawe bakurwirete kia ubunge kia Njoro. Probably at the end of the day probably 100, but the total number of prisoners who are eligible to register, that is those who have IDs, are around 700. Currently there are some who do not have their IDs. There are some who have also lost their IDs, but we have the registrar of persons who is organizing on how the lost IDs can be replaced. And we hope by Monday next week when we close the exercise, they will be having their IDs ready. And we are also transferring them. Those who probably could have registered in other places before they came to prison, and now they want to participate in the elections on 8th. So we are transferring them to the polling station here at the prison. Hapo mbeleni sikurejista kwa sababu nilikuwa ndani na sikuwa na kitambulisho wakati huo, karibu ilikuwa iko mbali, lakini saizi vile walitangaza mapema tuliitisha watu wetu na wakaleta vitambulisho, ndio sababu siku hii ya leo tunajiandikisha. Na ninafurahia kwa sababu ile uamuzi wa rais na IPC kwamba tuweze kupiga kura. Iko wakati tulikuwa na usunika tukasema kwamba mbona sisi tusipike kura na tuchague rais ambaye tunataka. So I'm very happy, I'm very glad that today tegeli itokonogo kanini ende togechoka itochoka na karwaria kaya toka ina kona Purity Wanja uria ni MCA wa Chogoria Ward kagita tekuraja kuma thai. Eje ni Wero TV.